Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Chayhipami Jesús tuparichun nishpa wawakunata rikuchik shamurkakuna. Ashtawanpish yachakuqkunaka wawakunata pushamuqkunataka sinchita rimashpami harkarkakuna. Chayta rikushpami fiñarishpa Jesuska kashna nirka. Sakichi wawakuna ñukapagman shamuchun, ama harkaychikchu. Tayta Dios mandakunka chashnakunapagmi. Mayhampish Tayta Dios mandakunta mana shuk wawa shina chaskijka, chaymanka manata kaykungachu, chayka chashnatagmi nirkami. Jesús takrikashkamanta kankuna payaya mamata jikazuichi wawakuna punchi Jesús takrikashkamanta kankuna payaya mamata jikazuichi Dios kishkachishka punta mandashka pika yaya mamata jikazuichi nishkamari Dios kishkachishka punta mandashka pika Nakados pakato kuima pipis Azimi kangi unitami kausangi Kansas nakados pakato kuima pipis Azimi kangi unitami kausangi Kalina payaya mama kuna uyachi Wawa kuna tamaya jipinya chichichu Kankuna piyaya mama kuna uyachi wawakuna tamaya jipinya chichichu Aikuna mana jitaro rapika Imashina pisa kichispa wiña chichi Aikuna mana jitaro rapika Imashina pisa kichispa wiña chichi Sumakta rimas pa Jesús pagrikachu Yachachispa wiña chichi yayakuna Sumakta rimas pa Jesús pagrikachu Yachachispa wiña chichi yayakuna Dios pashime Efesios 6:1 Ukui wawakuna tansumakta yachachi Dios pashime Efesios 6:1 Ukui wawakuna tansumakta yachachi Wawakuna punchi Jesús takrikashkamanta Kankuna payaya mamata jikazuichi Wawakuna punchi Jesús takrikashkamanta Kankuna payaya mamata jikazuichi Wawakuna punchi Jesús takrikashkamanta Kankuna payaya mamata Imanalla shamupashun kuyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta
Chikanchishkamanta kay tiempota ya Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka rikushun Jesus wawakunata bendiciashkata. Kay pasaq punllakunallami wawakunapaj punlla nishkata pasashkanchik. Chay punllami karka wawakunata alliningapaj, wawakunata yuringapaj imakunata rurashpa. Chaypajka yachana wasikunapi, mayjan institucioneskunapi, shinallatik ñukanchik tandanakushka grikuna pura iglesiakunapipish imata rurashkanchikmi wawakunata yuringapaj nishpa. Kayka ñawpa punllakunapika ñukanchik kichwa ayllukunapajka mana yalli riqsishka yurishkachu karka. Kay punllakunaka chikanmi kan. Shinapish ñukanchik ayllu llaqtakunapi kawsaq wawakunaka imata ruraytukunata, ima yuykunata charirkakunami. Shinapish kay punllakunapika hatun ciudadkunapi kawsankuna y kunanka tukuy imakunata charinkuna chaymanta chikan kan nitukunchik. Shinapish wawa kay punllakunaka achkata kushikunapaqmi kan. Mana charikunan kay punllakunapi shina tukuyta charirkanchik. Shinapish yurinchikmi sumaq kushikuy punllakunata charishkata apashkata. Yakumanta, luzmanta, mikunata randina, churanata randina, tukuy chaykunataka ñukanchikka mana sustarikkarkanchik, chaskiklla karkanchik, mana yacharkanchikpish imashina chaykuna shamushkata. Ashtawantikka kawsanallata ñukanchikka sustarirkanchik. Tukuyta yayamamakuna ñukanchikman kushkamanta. Shinallatik kaytapish yurinchik. Ñukanchik yayamamakuna imata arinikpika chay yuymi karkanchik. Chayta chapaqkuna tikarkanchik. Chaymantami maybalik kan yayamamakuna hatunkuna imata arinishpaka paktachinatik kashkata wawakunamanka. Kunan kay punlla wawakunapaq kawsaymanta yurishpa rikushpaka hatunta sustarinami shamun tukuykunapaqllataq. Ñawpa watakunawan chimpapuraqpika tukuytik chikanmi kan. Ñawpa watakunamanta rikushpa alli yachay, alli principios, alli valores nishkakunata yachachikuna karkanchik, yacharkanchik, yachachirka mana yayamamakunalla ñukanchik wasipi, shinallatik yachana wasikunapipish kaykunatami yachachikuna karka. Shinapish kay punllakunapika yallitik tecnología mirashka. Kay punllakunapika uchilla wawakunamanka imata mana yachachinachu, imata mana ninachu. Paykuna wiñarishpa, paykuna ña huyuyukkashpa, imatapish aqllanqa, imatapish rungakunallami chaytaka mana imata ninachu kanchik nishpami nikunkuna. Tecnología manta rimashpaka nitukunchik achkatami shuwakun ñukanchik wawakunata nitukunchik. Tecnología pimi wawakunaka ashtawan tiemputa pasankuna kay punllakuna y chaymanta ñukanchikwan ña mana kan. Y ñukanchikpish kushkanchik celularta ama ñukanchikta phiñachichun. Mana kashpaka televisionpi churanchik, chaypi rikukuchun imakunatapish ama ñukanchikta phiñachichun nishpa. Chayshina hatun llakikunami. Tukuy kaywanka ñukanchik wawakunaka mana charinka kayta chayta imata ruangapaq yuykunata. Nishunchari ñawpa watakunapika manari kay tecnología, manari kay celular tiyakpika imawanpish paykunaka pugllanata ruqkuna, pugllaqkuna karka y chashnami karkanchik. Shinapish kay punllakunapika ñanishkashina celularta kunchik ñukanchik wawakuna ama phiñachichun paykuna kasilla tiyakuchun nishpashina. Chayka ashtawan hatun llakimanmi apakun pushakun. Rikuna kanchik ñukanchik wawakuna imatatik chaskikunkuna, imatatik paykunaka rikukunkuna. Chaymanta ashtawan allimi kan shuktik ruraykunata kuna. Shinallatik shuktik llaki kay punllakunapika kanmi yayamamakuna mana wawakunawan tiemputa charin. Yayamamakuna kay chay ruraykunawan, yayamamakuna trabajopi, utkata rinkuna, tuta chayamunkuna. Wawakunaka yayamama illaqshina kawsankuna. Ñukanchik wawakunawanka ashtawanka kanmi tecnología, internet. Kutin yayamamakuna mana paykunawan kaqpika imatachari rikukunkuna. Imatachari paykunapaq yuykunapi tarpukunkuna. Achkakuna ninkuna wawakuna mana entendin. Ashtawanpish ñukanchikmi tiemputa kunakanchik uyankapaq paykuna ima yuytati charinkuna, paykuna imatati rinkuna. Y chaymi illan ñanishkashina kay punllakunapi yayamamakunapaq mana tiemputa kunchik. Kay chay ruraykunapi ashtawan ñukanchik purinchik, ministinchik paciencia. Ñukanchik wawakuna shuk edadpika tukuyta tapushun, tukuyta yachashun ninkakuna. Shinallatik kayta ama kungarishun. Ñukanchik yachana wasikunapi chikan yuykunatami kunanka tarpukunkuna ñukanchik wawakunapi. Mana ñawpa watakunashina principios, valores, ética chaykunataka yachachikunchu ñukanchik wawakunamanka. Ashtawanpish kay punllakunapika shuktik yuykunatami tarpukunkuna. Kay ideología de género nishkaymata. Kaypika rimakunkunami ashtawanka wawakunataka sakinallami kanchik, paykuna hatunyashpa aqllankakuna harikashunnin, warmikashunnin. Ashtawanpish ñukanchik yayamamakunami kaytaka rikuchina yachachina kanchik.
Achkakunami kay punllakunapika ninkuna sakichik wawakunaka asha tukuy imamantapish yachachunkuna. Shinapish Jesucristomantaka ama imata nichikchu, Jesucristomantaka ama imata willichikchu, Jesucristomantaka amapish uyachun nishpami gentikunaka nikunkuna. Ashtawanpish ñukanchikmi responsables kanchik wawakunaman Jesucristomanta parlankapaj. Y a Dios kay mundo kay pachata rurashkamanta, y a Dios ñukanchikta rurashkamanta, shuklla Dios tiyashkata parlana willana kanchik, y a Dios kuyashpalla paypaq churi hatun cruzpi tukuykunamanta wañuchun kachashkatami ñukanchikka yachaq chachina kanchik parlana kanchik. Wawakunapish millayta huchata rurakushkata riksirishpa arrepentirishpa krishpalla kishpirichunkuna. Chaytaka ñukanchik yaya mamakunami parlana rakina kanchik. Kay punllakunapi ñukanchik wawakunaka achka tecnologiatami yachankuna, shinapish ashalla valorestami riksinkuna yachankuna. Ñukanchik wawakunaka achkatami kawsaymanta ña yachakunkuna yachashkakuna kan, shinapish Jesusmantaka mana achkata yachashkakunachu mana uyakunkunachu. Kunanka convidanimi chinallatik allimi kanga ñukanchik Diospakshimi tayurina San Marcos capítulo 10 verso 13 manta 16 kama parlakushkata yachachikushkata. Kaypika rimakunmi yuyajkunaman nitukunchik chinallatik wawakunaman. Y a Diospakshimi Bibliaka tukuykunapaqmi kan. Chaymanta ñukanchik tukuykunallatik ministinchik y a Diospakshimita uyanata. Tukuymantaka kay verso 15 pi rimakun San Marcos 10 pi. Mayhampish Tayta Dios mandakunta mana shuk wawashina chaskijka chaymanka manataq yaykungachu, chayka chashnataqmi. Imatatik kaypika nikun, y a Dios mandakunmanka mana yaykuytukungachu, mana yaykuytukushunchu, pay imanishkata mana kazushpa, pay imanishkata mana rurakushpaka. Y a Diospakshimi Bibliapimi tukuykunaman mandashka, yuyajkunaman wawakunamanpish imata ñukanchik ruranakashkata. Chayta mana kazushpa, chayta mana paktachishpa, chayta mana rurashpaka, hawapacha y a Dios mandakunmanka mana yaykuytukushunchu. Kay parlashkamanta kallarishpaka rikuytukunchik kishpichik Jesucristoka Olivos urku hawapimi y a Diospakshimita yachachikurka. Chaypimi kutin shamurka shuk tandari gentikuna yayakuna ashtawantikka kishpichik Jesucristota mashkankapaq. Paykunaka yacharkakunami riksirkakunami tukuy yuyajkunaka chay punllakunapi kishpichik Jesucristo allikunata rurashkata, kishpichik Jesucristoka unkushkakunata alliyachikushkata, kishpichik Jesucristoka huchapi mishaypi watashkashina kawsakunmanta kacharichinkapaq kishpichinkapaq shamushkata y chayta rurakushkatami yacharkakuna entendirkakuna. Chaymantami kay runakunaka Jesucristopaqman huchuyamurkakuna shamurkakuna. Kay punllakunapi shinallatik ñukanchik may tandanakuykunaman iglesiaman rinchik ñukanchik wawakunandik. Chasnallatikmi chay punllapish chay yayakunaka wawakunata pushashpa shamushkakuna. Ashtawantika paykunaka kay yuyaywanmi shamushkakuna. Kishpichik Jesucristo paykunapaq wawakunata bendiciachun nishpa. Verso 13 nin, chayhipami Jesus tuparichun nishpa wawakunata rikuchik shamurkakuna. Ashtawanpish yachakuqkunaka wawakunata pushamuqkunataka sinchita rimashpami harkarkakuna. Mana yachanchikchu imata nirkakuna kay yachakuqkuna. Shinakajpipi rikuytukunchikmi paykunaka harkashkata, paykunaka mana chaskishun nishkata wawakunata, mana huchuyachishun nirka Jesucristopaqman. Shinapish yayakunapaq munaymi karka Jesucristo paykunapaq wawakunata bendiciachun. Kutin yachakuqkunaka imatati ruran. Rikurkakuna paykuna phiñachina kashkata, yuyarkakuna paykunaka mana respetota charishkata. Jesucristo yachachikun yuyajkunawan rimakun chaytaka mana sakinakanchik nishpa harkarkakuna ashtawanpish. Jesucristo chaypi yachachikuqtachari paykunaka fitik shamurka nitukunchik. Shinapish kay verso 14 pika rikunchik Jesucristo imashina kutichishkata, Jesucristo imata yuyashkata. Chayta rikushpaka phiñarishpami Jesuska kashnanirka. Rikunchik kishpichik Jesucristoka wawakunata sustarinmi, wawakunataka mana lado munchuranchu. Chika wawakunapish kishpirinata ministishkamanta, chinallatik y a Dios bendiciashka kanata ministishkamanta. Kishpichik Jesucristowan kashpapish, pay yachachishkata chaskikushpapish, paywan purikushpapish, mana entendirkakuna kishpichik Jesucristo imamun shamushkata, imata runapaq kaypi kashkata. Kishpichik Jesucristoka mana karuyarkachu, mana laduyarkachu gentikunamanta. Ashtawanpish gentikunapaq huchupimi karka. Ashtawanpish payka mashkakurkami, rigrapaskashkami shuyakurka, mashnalla payta ministiqkunata. Kutin paypaq yachakuqkunaka
kaytami mana entendirkakuna. Chaymantami paykunaka mana sakirka wawakunata huchuyachichun. Chaymantami chinallatik Jesucristoka phiñarirka mana entendishkamanta Jesucristopak ruray, Jesucristopak paktachika ima kashkata kay mundo kay pachapi. Diospak shimipi parlashkata rikunchikmi wawakunata pay llakishkata wawakunata pay ayudashkata. Chinallatik Dioska yaya mamakunamanmi mingashka mandashka wawakunata rikuchun yachachichun wawakunata cuidachunka. Yaya mamakunami yachachina kanchik Diospak shimita, yaya mamakunami valichina kanchik wawakunaka Dios convidashka Diospak herencia kashkata rikuna entendina yuyta hapina kanchik. Chinallatik wawakunataka iglesiamun pushana. Achkakuna kay punllakunapi wawakuna phiñachin wawakunaka mana entendinchun nishpa wasipi sakishpa rinkuna. Mana yachachinchik Diospak shimita, mana iglesiamun pushanchik. Chashnami ashtawanpish ñukanchikka hichukunchik ñukanchik wawakunata. Kay punllakunapi uchilla kaqpiri Diospak shimita tarpunata, Diospak shimita rikuchinata. Imashinami Proverbios capítulo 22:6 rimakun. Uchilla kaqpi, chayrik kaqpi, wawakunamanka rikuchishun, yachachishun, Diospak ñanpi purichun, yachachishun, rikuchishun, chaypakka ñukanchik ejemplo kashpa. Chashnami nin hatunyashpapish mana laduyangachu, mana karuyangachu nin. Katikpika rikunchikmi kay verso 14 llapitik, kallarinmi shuk mushuk mandashka. Kaytami mandani nin, sakichik wawakuna ñukapakman shamuchun, ama harkaychikchu. Tayta Dios mandakunka chashna kunapakmi. Kaypimi Jesucristoka shuk orden takun. Kaypimi Jesucristoka mandan. Kayka mana kanchu kikin munashpaka chayta ruri mana kashpaka sakilla. Ashtawanpish shuk mandashkami kan. Harkakuytukunchik ñukanchik yaya mamakuna. Imashinami yachakuqkuna harkakurka mana sakishunirka Jesuspamun huchuyachun. Chayshinallatikmi ñukanchik yaya mamakuna ima ruraykunawanka wawakunata harkakuytukunchik. Ashtawanpish ñukanchikka yaya Diosmanta karuyachikuytukunchik. Chaymanta mayvalik kan ñukanchik yuyarina kay versuta Jesucristo nirka. Kankunaka anchuychik, kankunaka laduyaychik nirka yachakuqkunata. Chayshinallatik charinikun kikintapish ñukatapish. Sakichik wawakuna ñukapakman shamuchun, ama harkaychikchu. Tayta Dios mandakunka chashnakunapakmi. Shuk wawaka yachaytukunmi. Tawkakuna ninchik chari mana paykunaka entendinchu, mana yachaytukungachu. Chaymanta ñukanchikka laduyachishun, sakishun, imatapish nitukunchik. Wawakunaka yachaytukun, entenditukunmi. Apu Jesucristo puyuyayka mana karkachu wawakunata laduyachina, wawakunamanta karu pikana. Paykunata sakina, paykunallata shitana laduyachinaka mana karkachu, mana chayuychu kashka. Ashtawanpish kay punllakunapi hintikuna yachachikushkashina, uñukanchik chayta rurashkashina. Achkakunami yuyanchik wawakuna bullata ruwanka, wawakuna phiñachinga, shinakaqpika sakishun wasipi, shinakaqpika laduyachishun, kaymanta ruhichishun, ama kaypi bullata ruwachun nishpami ninata yachanchik. Shinakaqpipish Apu Jesucristoka achiktami rikuchin, achiktami mandashka ninmi, sakichik wawakuna ñukapakman shamuchun, ñukata riqsichun, ama harkaychikchu ninmi, yachachichik nikun ashtawanpish. Ya Dios mandanaka paykunapakmi nikun, kutin kay mundo kay pacha puyuyka imataj, ama rimaychikchu wawakunaman Jesusmanta. Sakichiklla paykuna ña wiñashpa, hatunyashpa, paykuna imata krinata, pita katinataka agllankakunallami, yuyarinkakunallami. Kikin ñuka yaya mamakunami responsables kanchik, shuk kawsak Diosmanta, kishpichik Jesucristomanta parlankapaq, willankapaq, y ashtawantikka ñukanchik wawakunata pushankapaq Cristo Jesuspaq chakimun nitukunchik. Ashtawan kutin shuktikkunaka yuyankunami escuela dominical iglesiapika wawakunata chaypi inkitankapaq kashkata. Chayta yuyanaka hatun llakimi kan. Escuela dominicalka mana kanchu wawakunata inkitashpa chaypi charinkapaq. Wawakuna ama phiñachichun yaya mamakunata, paykunata chikan ladupi chaypi pukllachishpa inkitashpa charinapaqka mana kanchu. Ashtawanpish chaypimi kan wawakunaman yaya Diospak shimita parlankapaq, yachachinkapaq, rikuchinkapaq. Paykuna Cristo Jesusta riqsichun. Wawakunapish Jesucristopak yachakuqkuna tukuchun, krikuna shina kawsachun, chaypakmi ashtawanka kan escuela dominicalka. Chaytami paktachina kanchik, chaypakmi kan. Shinashpaka ama yuyashun escuela dominicalka wawakunata chaypi pukllachinkapaq, wawakunata chaypi ashata inkitankapaqlla ama bullata ruwachun, ama phiñachichun yuyaqkunata, chaypaqlla kashkataka mana yuyanachu kanchik. Shinakaqpika ñukanchikpak deber responsabilidadmi kan yaya mamakuna wasipi, iglesiakunapi, escuela dominicalkunapi, parlana yachachina Diospak shimi Bibliata.
Menestinchikmi kaykunataka kunan parlanata, kunan yachachinata. Mana suyana kanchik, paykuna wiñaringa kama, paykuna hatunkuna kanga kama. Imashinami ñukanchik wawakunata uchillamanta yachachinchik, saludachun nishpa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chashna saludi nishpami ñukanchik kutin yachachinchik. Chashnallatimi Diosmantapish ñukanchik yachachina kanchik. Bibliata yachachina kanchik, rizana kanchik. Shuklla Dios tiyashkata, chinallatik shuk punchaka paypak ñawpakpi rikuririna kashkata. Chaytaka yachachishun, chaytaka parlashun ñukanchik wawakunaman. Tukikunami ñukanchikka millayta mana allita rushkanchik. Tukuy chay mana allikunamantaka kikin ñukami hatun llakimun rina karkanchik, wanachishka kana karkanchik. Shinapish Dios huyashpallami paypak churi Jesucristota kay mundo kay pachamun kacharka, paymi hatun cruzpi wañurka, kikinpak ñukapak randi. Chayka Cristo Jesús convidashkallami kan, y chaytami ñukanchikka parlana willana kanchik ñukanchik wawakunaman. Ñukanchik wawakunaka alli ejemplotami rikunata ministin. Chashnami Cristo Jesús pagman huchuyankakuna y Diosta riksinkakuna. Chaymantami maybalik kan yaya mamakuna alli ejemplota rikuchina. Ñukanchik Cristo Jesusta katijkuna riksikkuna kashkata rikuchishun ñukanchik kawsaywan. Wawakunaka hawallami rikunga ima chikan kashkata. Mana ñukanchik wawakunataka krishitukunchik umaytukunchikchu. Chaymantami maybalik kan kikinpish ñukapish ashtawan Dios pagman huchuyana, Diosta mashkana, chinratik paypak munaypi kawsana, pay mandashkata, pay mingashkata, kazushpa paktachishpa. Chaytami kikinpish ñukapish sustarina kanchik. Chashnallami ñukanchik wawakunamanka alli ejemplota rikuchitukushun. Kishpichik Jesucristoka rigrapaskashka michapakun kikin ñuka pandarishkata, huchallishkata riksirishpa paypakmun huchuyakpi shamukpika. Jesuska mana ningachu wiñanarimi kangi. Ña wiñarishpa ña hullita hapishpa kutin shamungi ñukata mashkangapak, ñukawan remangapak mana ningachu. Kishpichik Jesucristoka hatunkunakakpi, uchillakunakakpi, tukikunatami chaskishanin, tukikunatami kayakun. Chayta ñukanchikka yuypi charishun. Kaypimi rimakun shuk mandanamanta. Chinallatik rimakunmi kaypika shuk mandak tiyashkata. Y chay mandakmi kan Jesucristo. Charinmi payka mandanata nitukunchik, kasuchinata nitukunchik. Mana ñukanchik kikin fuerzawan, mana ñukanchik kayta chayta rushkawan, hatun tukushkawanka mana yaykuy tukunchikchu, mana kishpiri tukushunchu chashnaka. Ashtawanpish rimakunmi actitud wawakuna shina tukuna kashkata. Mayhampish krikkunata kishpichinkapakka tukitami payka rurarka. Y Dioska allimi kan. Chaymantami imata mana mañashpa kishpirinataka wiñi kawsaytaka kikinman ñukaman kushanin. Ñukanchikka mana allita rurajkuna kajpipish kuyashpallami kishpirinata kushanin, bendiciashanin, allikunata kushanin. Imashinami Jesucristo chay wawakunata chaskirka. Chashna nishpaka wawakunata markashpami paykunapa hawapi makita churashpa bendiciarka. Chaytami roshanin Jesucristo, masnalla huchuyajkunaman, masnalla arrepentirikunaman, masnalla pandarishkata, huchallishkata riksirishpa paypakman huchuyajkunapakman, paypakman shamukkunamanka. Chinashpaka ñukanchik wawakunaka mandak Diospakmi kankuna. Yaya mama kutin responsable kan, ya Dios paykunamanchik herenciata kushkamanta yachachina kanchik. Iglesiamun pushana kanchik, ya Diospak shimita yachachina kanchik, y chashna ashtawan paykuna Cristo Jesusta riksishpa katichunkuna kawsachunkuna. Chinakakpika tukuchinkapakka kay yuykunata kikinkunaman sakishanini. Kallaripika yaya mamakuna Cristo Jesusman apak ñanta rikuchishun. Wiñi kawsayman apak ñan pushak ñantaka ñukanchik yaya mamakunami rikuchina kanchik. Wiñi kawsayman kishpirishka kawsayta rikuchishpa. Wawakunaka ministinmi Cristo Jesusta riksinata. Rimashun Cristo Jesusmanta. Rimashun paypak huyaymanta. Sakishun kishpichik Jesucristota chaskichunkuna paykuna. Romanos 10:14 nin chashnakakpipish payta mana krikkunaka imashinatik mañay tukungari. Manarek paymanta uyakkunaka imashinatik paytaka kringari. Pi mana willakpika imashinatak paymantaka uyankakunari. Yaya mamakunapak responsabilidadmi ñukanchik wawakunaman Jesucristo manta kishpirinamanta parlana. Ñukanchik yaya mamakunaka wawakunataka pushanchikmi Jesucristota riksichunkuna, wiñi kawsayta charichunkuna. Chaypakmi ñukanchik wawakunataka pushana kanchik iglesiaman. Chaymi kan ñukanchikpak responsabilidad shinallatik, chaymi kan ya Diospak munay, ya Diospak voluntad. Ñukanchik wawakunapish kishpirichunkuna, wiñi kawsayta charichunkuna. Cristo Jesusta mandakpish kishpichikpish kachun chaskichun paykunapak kawsaypi. Shinashpaka yaya mamakunami rikuchina kanchik wiñi kawsaymun pushak llantaka.
Katikpika ñukanchik wawakunata yachachinami kanchik y a Diosta mashkachun. Kallaripika rimanakanchik paykunaman Cristo Jesusta mashkachunkuna. Rimanakanchik mayvalij kashkata y a Diospagman huchuyana. Y yachachishun imalaya payta mashkana kashkata. Katikpika ñukanchik testimonio, ñukanchik ejemplowanmi ñukanchikka yachachina rikuchina kanchik. Ñukanchik wawakunata ashtawan alli yachachinaka ejemplowan yachachinami kan. Ñukanchik wawakuna y a Diosta mashkachun munashpaka ñukanchikmi y a Diospagman huchuyana kanchik. Y chaypimi ñukanchik wawakunapish ñukanchik ejemplota rikushpa y a Diosta mashkankakuna. Kimsapika ñukanchik wawakunata cuidashun. Chaypakmi yaya mamakunaman responsabilidad rikushka. Yaya mamami wawakunataka cuidana kanchik, rikuna kanchik. Kay punllakunapi karen ashtawanmi ñukanchik wawakunataka cuidana kanchik kay internet, kay redes sociales kunamanta. Ñukanchik wawakunataka cuidanami kanchik paykunapak aycha cuerpopi ama llakichichun. Shinallatik paykunapak yuykunapi, paykunapak shunguta ama pichugrichichunmi ñukanchikka cuidana kanchik. Y a Diospak wawakuna kashkamantami mayvalijkuna kan. Chaytami paykunaman entendishina kanchik. Shinallatik yaya mamakunaka responsablemi kanchik espiritualpipish cuidangapak. Diospak shimita rizashun, Diospak shimita yachachishun, shamungami shuk punlla maypi ñukanchik wawakuna y a Diospak shimita mana rizashuninga. Iglesiamun yamana purishuninga. Shinapish chaypika ñukanchikka y a Diosta mañanatami charinchik. Y a Dioska tukuy gentikunawanmi alli, payka alli kashkamanta. Y a Diospak mana huyipaktapish kuyashkaka tukuykunapakmi kan. Ñukanchikka pandarishkamanta huchata millayta mana alliturashkamanta millikuna kashkamantaka llakichishka kanapakmi karkanchik. Shinapish y a Dioska huyashpallami ñukanchiktaka kishpichisha nin, ñukanchiktaka perdonasha nin, kikin ñuka riksirikpi, kikin ñuka arrepentirishpa paypakmun huchuyakpi paypakmun shamukpika. Tukuykunami ñukanchikka huchuyitukunchik. Mayhampish Tayta Dios mandakunta mana shuk wawa shina chaskijka chaymanka manata yaykungachu chayka chashnatikmi nin. Ama hatun tukushun, ashtawanpish humillarishun, krishun shunkumanta Cristo Jesuspi shinllatik kazushpa kawsashun. Chashnami ñukanchikka allikunata y a Diosmanta chaski tukushun. Apu Jesuska ashtawan alli yayami kan. Paymi convidakun ñukapi krinishpa. Tukuykunami ñukanchikka paypakmun huchuyitukunchik, paypakmun shamuytukunchik. Kumurishpa, humillarishpa y a Diospa ñawpakpi arrepentirishpa. Chashna paypakmun shamukpika Apu Jesucristomi hatun kishpichik kan. Imata mana kunachu kanchik. Krishpallami ñukanchikka kishpiritukunchik. Wiñi kawsita convidasha nishkataka ama yanganchichu ama mana chaskishanichu. Paymi tukuyta rurarka kikin kishpirichun wiñi kawsayta charichun nishpa. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Ashtawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.